Kang jangga Voice of the People Party hakash potrek uya yong arjar penriu kalayo ban se ya kalama beningkong harilum garo haga balayo benthong ya ka ad hoc committee jangga VPP Garo Hill Zone haga kerwo la pentep bahaga jingalang ka balalong hatura haga jingalam u president ba Arden Basaimat layadan langru kiri rangba ki samla ne ki district bapher ka Garo Hills layo ban jedru ya kinongket kam jangga ad hoc committee ki bakentop yo president u Chronolite Marak Secretary Ronald S. Sangma, ki EC member Kilong, Ryan S. Marak, Joba Marak, Tengzem Moment, Jim Reeves Moment, but Tinker Marang. Lajir ru langut ki advisor, Dr. Meryl Sangma, David C.H. Marak, but Ajay M. Marang. Lajir ru yaw ad hoc president jangka youth wing daw Abhi D. Sangma, but ka secretary yaw Salchura S. Sangma. Layat ho ba president jangka party uba Arden Miller Basaimat ulapan pau ke jingso kemen halor ke jingyo benthong ya ka ad hoc committee jangka party ha Garo Hills kabaki pat ba ha ke nikathan kil ang nuat laslam henry ka party kam shimlele kerke namar ka kwa bandapen sotho bat pengam bha ya ki nongrem jangka party bat khamtam e banyo ikibri ke baskem ha ka nongrem bat ki bala ban shania ha ka nigasngi la penlong ru ya ka jing penrong dokhat ha ka ba ki babuan ki la penrong dokhat sha ka party rengkat bat ka jingkular bantrei bat pen khalan bat pen su thet ya ka party hari lom garo